radiš? Ćao patkice! Kakaj se tu? Šta radiš to mala? Čekam, mama. Mor? I evo krećemo, dragi gledalci, na put. Put se sastoji iz dva dela, evo kao što vidite. Mi sada krećemo sa pumpe gdje smo pravili pauzu. Evo ja ću sad da izađem napolje, da kažem da to tamo sve ide. I onda ovako, Mika, vidite šta radi. Nebo hoće nešto da kaže. Odjavi se.